Okay, okay. We're in about 1 million hectares of bush. That's big. It's big enough to hide in for a while anyway. Good enough for me. But we're heading into winter. It's going to be rough. No huts, no tents, real bush life. Can you handle that? I can handle it. Yeah. And if you play up, I'll dump you. Okay, Uncle. I'd still prefer if you don't call me Uncle. Okay, Hick. So what do we do now? We run. Aue, te atawa hoki o te ngahere nei ne mogo. Toku karaua whare. Ai, Marika. Ko koe rā ka mōhio e harau I tō karaua kei te pai. Ia roa iahu. Kei ko rā tonu rā koe hei hoa mōku kei te pai. Engari tonu. Kaua e rapa mate mo tāua. Aue, ko tākoto te mānuka. Ai, te tikanga. Aue, te atawa hoki o te ngahere nei ne mogo. Toku karaua whare. Ai, Marika. Ko koe rā ka mōhio e harau I tō karaua kei te pai. Ia roa iahu. Kei ko rā tonu rā koe hei hoa mōku kei te pai. Engari tonu. Kaua e rapa mate mo tāua. Aue, ko tākoto te mānuka. Ai, te tikanga. Aue, te atawa hoki o te ngahere nei ne mogo. Toku karaua whare. Ai, Marika. Ko koe rā ka mōhio e harau I tō karaua kei te pai. Ia roa iahu. Kei ko rā tonu rā koe hei hoa mōku kei te pai. Engari tonu. Kaua e rapa mate mo tāua. Aue, ko tākoto te mānuka. Ai, te tikanga.